Uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ugite ari na makethirwa ari ndebene kiri ithurano bia 2027 akiwa kinyari na wirigiro bunene agacoka gitine kiu mbere ya kinya ithurano biu. Mwangaza uria utumiritie kuruguria kiama kiawe mweri twitite ugite agatigira kiama giki kiri na arwirite kuma kiri MCA mwanka gitine kia ngavana ni aritete mukana kiri ngavana Mutuma akimuringithania na kwaragania michemanio yawe ya ukolea akiuga ngavana Mutuma agatirimana na muthuro jwawe kethira ukolea yawe ikangaratanwa kairi. Nenduranirite ripoti iji. Okwa buruburure impeachment yo sababu imbi. Na nyande kuga goti sababu ireo kiraito ugire impeachment is a political process wende kanole getwa gwita. Uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ugite nowe ngavana wa county ya Meru na agaitwa gitene kindebene akioria baria bonde bakwenda kio ario ngavana Mutuma gukindanira nowe kurene. Ndeugira ote mama umete obisi na gatika kwa ngavana ni mama na ningweta nkira antu rira kura ikaro lingwa ntonye ndebene nchindwe. Au ni okethirwo te ngavana. Au yonke te ngavana. Teba chobajo badugania beja na murango jwa nyuma o. Baeje gwikundikire ya murango jwa nyuma. Hakuna. Kada baeje beja murango jwa nyuma o bauga te ngavana wana. Rira kura ikaringwa na irio ndaugire mtu uri okwenda gu challenge Kawira Mwangaza. Aga challenge na impeachment. Ito chemanie ndebene kira ito neje kairi mukondo jungi. Rintu ri neje mukondo jungi. O wao weku neje mukondo jwawe nwe kathuri neje ma MP ja uibeje bonze bo wigite kianga bana bakwenda na nyimbeje tutonye mu Meru amwe iyo mtu uga gwitwa githine. Akiongera ngwataniro ake iria ironekaga Meru nikagitaga kumweberia gitine. Ngwataniro yao yari na agenda mwake ya mama ndakwira kesi ire ya ukene pararire kwa munene monka kenda cio tukubakirira kurira kuruba uberira ya twana twingire mwakuruju twingire mwakuruju antu bonde bagwatene. Kawira na ugite kinya mubango jwa munini wa Rais Kithure Kindiki jwa economic empowerment ni jwa ejo okolea akobetie. Okolea ici citambirie guthithwa ni deputy president mwana wetu Kithure Kindiki. Menyera ni okolea. Ni okolea pro no jere kwa modelo ni ire kwa bajukitie bakarithua nthi bachorerwo bwega berwo na ndi mama athithagia ujo na ndi thithia ni ujo na ndira ni okolea na ndi getwa rietwa empowerment nkwende nyochinjia kwa rietwa na ndi ntikaurwe antu akwandika operation okolea kaandika operation empowerment. Kawira na inyirite akethirwa ari ndebene kurwira giti kio ngavana itikumakania kwethirwa kesi ikathirwa kurio kana ikajukia kagita. Kwa tukathingatana na kesi eje no ithire mbere na ibuto kuromba na yathira mbere ngacoka obicine na no ire kuthira mbere nkethwa ndi ndebene kwa twina mantu jairi lakini umaja nkethwa ndi ndebene. Akiorota ngavana Mutuma niwe kwenda kuthiria mubango jwawe jwa okolea na acoke nini ya ukarira atigwate heshima ikuma kanduma atigwate heshima ikuga okolea ingwe na akawi mubango jwa nkya mubango jwa muthuku araugire ri barari mairita twareterera county commissioner akikisha okolea we kuthirwa orerua okolea eje kuthirwa na eje akwendethira na eje agunkundiria yo tiangas na nkauro aposto okolea eje ni amuciere na mwakuru no muciere ni arikiritie akagita kiama kiawe kiria akaruguria mweri twitite kiria gikareta ugaruruku kiri utongeria na mweri twitite tukathithia kiatho kia kiama gietu kia Meru na of course tuketha twina other communities. Kwa kiama gietu ikethwa kirindene ya county 47 na twina obisi kunde lakini endikwa taime Meru na kiama kete kia marugo yani kiama ati nontu ikiama kana nontu ibi kuthithwa ikiama gikareta
ugaruruku bwa kimaendeleo na nio aje kwa nuntu kwenda gutiga mark na legacy yo tongeria na mboni antu tongeria kuga ati apostle na ndienda kwira Murungu atethia ukonora mantu yakagaruka. Maureen Kinya, Wero TV. Akaponda thithwa makeup nyoroso nini umagara agasutiri ngwambisha roro gathira Watiga mbere tutande